Angithathe leli thuba bazalwane ekuseni isikhathi manje ku-7 o'clock in the evening. Angithathe leli thuba, gama lami nguBhidingo kwaMaphanga, ngikhona la empangeni ngokuhlala. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane. This is my VN number 22. Lokho ngiqalile ku-VN number 1 bazalwane kuze kube manje ngiyaqhubeka. Noma kwesisikhathi ngeke ngithi hayi sengiyama manje angisophinda ngwenza ama-VN. Kodwa ngenxa yalelizwi uNkulunkulu alikhulumile ku-Isaiah 62 verse 6 athi nineni ngabakhumbuzi ngoJehova, khulumani ningathuli. Iyangihlupha into eyenzekalayo bazalwane. Akho umuntu othi angikhulume kodwa ihlupha mina ngingedwa. Bese ngibona isidingo sokuthi angikhulume bazalwane. Ake ngiqale ngikhulekeke before I make any reading. Baba, egameni likaJesu waseNazaretha inkosi yethu, ngiyabonga Somandla, ngiyabonga uNkulunkulu, ngiyabonga Thixo wethu kungigcina this far, up to this far. Ngiyabonga uNkulunkulu kuba uNkulunkulu womhlaba wonke. Baba, ngibonga ithuba nesikhathi ongiphe sona sokuba kube khona nami engicontribute-ako to the community of this world, to the entire community of this world. Ngithi God have mercy on me. Ube nomusa nabantwana bakho besezwa le message ephuthuma ngohlobo njengonyazi. Ngiyabonga uNkulunkulu kaIsrayeli. Thatha udumo nesibongo egameni likaJesu Christ inkosi yethu. Amen. Ngithi-ke bazalwane, ngithathe leli thuba ngizofunda nje incwadi kaIsaiah ungenisa indaba yami. Chapter 15 uverse 22 uthi, lapho kungekho khona ukululekana amasu ayachitheka, kepha ngobuningi babeluleki ayakuma. Ilamazwi bazalwane engingenisa ngawo, nami ngidlulisa ukweluleka abantu emhlabeni wonke emagumbini amanye omhlaba ngezinto ezenzakalayo. Bazalwane, ngifisa ukungenisa nje ukuqala ngikhulume ngezinto ezenzakakho recently ukuthi what is happening in this world. Ungabona wena ngathi kulokho waqala umhlaba konke izinto ukhula, konke uzalwa emhlabeni, konke kusamile njengoba kokumile. Mhlawumbe ihlathi langakini salokho elinjalo. Mhlawumbe nemigwaqo iya improve kodwa lokho injalo. Awuduki uma uhamba ngasendaweni yangakini noma edolobheni okhulele kulo. Ngani ngoba izinto salokho ezime zinjalo. Kodwa something is busy happening in the spiritual realm bazalwane. Kukhulunywe kakhulu kangokuba amazwe aphesheya ko-UK siwabonile bazalwane bephuma ngobuningi begcwele umgwaqo bekhuluma indaba yokuthi abayifuni i-digital ID. Yini indaba bengayifuni ukuthi bayazi ukuthi noma i-digital ID iyofakwa emakhadini, kodwa the moment wena ubanikeza imvumo yokuthi ifakwe uyithathe i-digital ID yakho ibe ekhadini lakho, vele sebekuthonile ngoba yonke into izokwenzeka empilweni yakho digitally. So these people ama-world countries-ke ayazi ukuthi ukwenzakalani uma kusetshenziswa i-digital ID. Kunento-ke ebizwa ngokuthiwa bazalwane i-digital ID, kube khona into ebizwa ngokuthiwa i-unified currency, kube khona into ebizwa ngokuthiwa i-biosensor, kube khona into ebizwe ngokuthi i-vaccination process. Ngifisa ukusho-ke bazalwane ukuthi-ke le digital ID ma uyithatha ifakwe ekhadini lakho iyobe ihambisana ne-unified currency, iphinde ihambisane ne-biosensor. Yonke lezi zinto zobe zi-identifya wena in the kingdom of darkness. So-ke once wavuma izokwenza lento ungabi nalo uthando lokufuna uNkulunkulu, ungabi nothando lokufunda iBhayibheli, ungabi nothando lokuya enkonzweni. Yonke into nje ethithi uNkulunkulu, wena uthando lwakho luzophela. Uzoqala uthi hayi ngizoya enkonzweni kuleli sonto, hayi uthi hayi ngizodlulisa isonto, ngizoya at least fortnightly, ugcina uthi hayi ngizoya ngenyanga, ugcine ungasahambanga. Uthi hayi ngizoze ngihambe epheni konyaka, ugcine ungahambanga. Why? Ngoba lezi zinto izoqeda uthando kuwe in the spiritual realm kusetshenziswa i-digital ID yakho. So ngisho ukuthi-ke bazalwane, ezinye izinto asinawo amandla okuzinqobela ngokwethu, kodwa into yokwenza ukuthi siresiste
ngiyangizwe nje noma ngikhuluma nomuntu ongakholwa oyidake lakho athi hayi ngeke ngithathe mina lento kwasha kwacima abeke lokho nalokho uyobuthatha apha amandla okuresista ngoba once yaqala lento ya implementwa officially izokwenza ukuthi wena bakusabotage ezintweni zikahulumeni ngeke usakwazi ukuthenga ugesi ngeke usakwazi ukukhokhela imoto ngeke usakwazi ukuthola imali yakho egrant uma uhola grant ngoba yonke into ifuna i-ID ukuze iprocesseke iphumelele so ke once you accept these things it means uzoba khona nokuplani lese ngikhulume ngayo ukuthi izokwenzeka kuwe kodwa if you forfeit this ID it means that you will be forfeited for good in the system of this government ngenxa yendlala ngenxa yesisu abantu bazoyithatha ngoba bebona ukuthi imali zabo zofreeze emabhenki babona ukuthi bolahlekelwe yikho konke abalaba imizi yabo akonokusho imoto zabo zakonokusho ingane zabo ziyobahlaziya zibashiye zithi iphukuphuku zabazali ezibahluphekisayo so babuka zonke lezo zinto bese bebe ukuthi no there is no way yokuthi singalahla lento i-digital ID ezobihambisana lokho esengikubalile ngenhla okwesibili ke bazalwane sibonile ngo-2020 kufika isifo esibizwa ukuthiwa i-COVID-19 yathi mayifika i-COVID-19 yamenyezwela ukuthi iyeza bayichaza ukuthi izokwenza njani abantu sababona befuthaphu ngapha nangapha kwakhona social distance 1.5 kwenzeka nje i-disorder ngoba kwakwenza into esasingakaze siyibone thina kulesi sizukulwane mhlawumbe bathi yakafika ngo-2001 asazi asikhumbuli kodwa abashokho bathi yenzeka kulezo zindawo ngezindawo that was an introduction of it siyabonga ke bazalwane njengamanje kunento emenyezelwako okuthiwa ivirus ezayo ibizwa ukuthiwa i-Hunter virus mayifika i-Hunter virus sebeqalile ukuyimemezela bese bethi ifika ngencane indaba yesifo samagundane angazi kanjani kodwa iyeza isifikile bathi iqale eGoli babekhuluma lesi sifo masikubambile ke bazalwane is 3 times stronger than i-COVID-19 si-attacka ama-lungs si-attacka ama-kidneys akho si-attacke i-brain 3 days nje then we are gone manje ke abantu bazofa ubuthaphuthaphu bazalwane ngoba remember ukuthi naye phela uhulumeni utargethe i-United Nations kane World Organization itarget ukuthi fanele kufe 3 billion emhlabeni ukuze bezokwazi ukuvusa ama-resources abo emhlabeni kalula inqwaba yabantu abaningi sebefile ngoba kuthiwa thina njengama-Africans we are useless we don't make any contribution to the what you call to the government to the World Health Organization as contribute lutho nje ngoba vele we are poor we don't have anything in our hands so for that reason but we need to be eradicated in this world okwesithathu ke ngifuna ukukhuluma ngendaba yama-foreigners bazalwane the war has already started njoba nani nizwile ukuthi kuqala ama-violence ebiholwa kakhulu umfowethu uNgizwe Mchunu kanye noPhakela Umthakathi ubonkosi ndabandaba wakoNongoma nentombazana le yakwaZuma nizwile bazalwane ukuthi bahambe kanjani egcineni ke umphumela wakhona awumuhle ngoba abanye bama-foreigners bayaboshwa and others are being killed so nje umhlaba kahle the war isiqalile bazalwane war has already started the war has already started right what is said about these foreigners uma ufunda incwadi kaDeuteronomy 28 uverse 49 uthi uNkulunkulu uyokusilethela isizwe esivela kude esingayikwazi ngisho ulimi lwaso siyodla konke kwethu esinakho emhlabeni noma ufunda futhi uJeremiah chapter 5 uverse 15 noma ufunda uJeremiah chapter 6 verse 22 uNkulunkulu uyakhuluma ngama-foreigners ngike ngakhuluma kwenye VN mawuchecka mawulandela ama-VN ami esengwakhiphile la engakhuluma khona ukuthi uSathane uhlelile isizwe esivela kude esifike ngama-groups
igroups yokuqala yafika izolutha ngendaba yemali, bathi bayakwazi ukwenza imali, bashintsha amaphepha benze kuphuma imali ngempela, abantu bakithi balutheka. Nami nje bacishe bangibamba bebesuka eMalawi, bathi sohlangana ndawo thize ngasesikhaweni, kodwa uNkulunkulu protected me from that scam. Bazalwane, kuningi nje nami engubonile ngamehlo kwenzeka phambi kwami bekwenza iscam, kodwa uNkulunkulu akavumanga ukuthi kungene kukho. Lesi sizwe-ke bazalwane siqhamuka ngaphesheya kolwandle ezweni elugwadule. Masiqhamuka lesi sizwe-ke bazalwane sizodla konke okuhle kwethu. Igroup yokuqala le yathunyelwa ukuthi izokwenza imilingo yemali, abantu babesebenza bathatha ipension yabo, babafuna ukuthi babanikeze, bathi imali bazoyimultiply beyigcwalise, bathi abahambe bebanikeze bathenga isikhwama esikhulu, bese begcwalisa bona amaphepha beshintsha ingqondo zabo namaphepha kube ngathi ubone ngathi imali, bese bethi hamba-ke le mali uzobuya ngakusasa-ke ungasivuli isikhwama. Hawu, ngesikhathi usubanikeza imali yakho yonke yepension, suthi uyasivula isikhwama ngakusasa ufica kugcwele amaphepha. Mawuthi uyaya lapha behlala khona ebenikhuluma khona zonke izindaba ufica sekulenga ukhiye. That is the strategy esasetshenziswa genge bazalwane, igroup yokuqala. Kwaye igroup yesibili eyafika-ke yafika yadayisa-ke ama-drugs. Njoba nibona ukuthi batshelwa lapha bavela khona ukuthi targetani i-youth, abantu abasha, ngoba ibona abayisizwe sakusasa. Manje bambi i-youth liqedile lolozo, lishayile naliqeda nqa. Namhlanje bebona ingane zethu kunodokotela, kunothisha, kube no-nurse, kube nabameli bahlala ngaphansi kwe-bridge. Abanye bafika behlezi inqwaba lapha bakhuluma isingisi esingasukumi phansi because these people are highly educated. Kodwa babanjwa ila madimoni ama-drugs bazalwane. Uyabona nje ama-drugs ababamba abakwazi ukwenza lutho, vele usangane uthothobale, ushiya unkosikazi, ushiya ingane, ushiya umuzi, udayise yonke into because of drugs. So these things are still killing the whole nation even today. Yini indaba ilolu hlobo lwabantu olufikile leza ezweni lakithi. Kwakhona uhlobo-ke manje oluthunyelwe lwesithathu, kwathiwa nahambani nitarget amasonto, ningaphathi izinto eziningi, niphathe iBhayibheli. Lapha bavela khona bebengasonti, kodwa kuthiwa nje abafike bakhulume nge-prosperity gospel, bethembisa abantu imoto, imishado, yonke into. Abantu balutheka ngoba bengenaNkulunkulu onguvikelo impilo zabo. Hawu, bangena shi abantu, bathatha konke kwethu, bafike emakhaya, befike bedayisa izinto, bekweleta sebengakwazi, bekuthengisele into ka-100 rand, kodwa bayidayise bona u-500 rand. Bethi mama noma sisi uyokhokha kancane. Nangempela balithatha izwe, bagcina sebeqasha amakamera emzini yethu, avulwa 24 hours. Mawuthi yakhuluma bethi mama phela thina sikunikeza imali siyakhokha, uma singadayisi sokhokha kanjani ngoba wena udinga imali. So babavumelaka, bangena-ke ngekhwapha-ke baze banda-ke bazalwane, badla-ke namadolobha kithi. Ngapha nje kompangeni niyabona ukuthi kusuka esiteshini, isiteshi sonke sidliwe yibo, nasedolobheni phezulu kukhonya bona. Ama-China avula ama-China malls, ama-Ethiopians avula izitolo, uqhaqha, abalale laba bantu emini nobusuku, basebenza. And mabakhe mabevula imisebenzi nje eduzane kwesitolo sakho, isitolo sakho asikwazi ukuma, siyawa. Angazi ukuthi kwenzakalani bazalwane, kodwa nawe uzoziyazibonela lento engiyixoxako. Uhlobo labantu-ke lelo olukhona-ke ezweni. Uhlobo-ke lwesithathu lelo olufuka lazovula izitolo. Ngizothi-ke kini bazalwane, uma nibona yonke ukuthi uJesu, uma nibona amanyala nencithakalo, eyabona uDaniel umprofeti emendaweni engcwele ofundayo makaqaphele. uDeuteronomy chapter 24 verse 15 usho njalo. Matthew chapter 24, Matthew chapter 24 verse 15 uthi uJesu manibona amanyala nencithakalo, yabona uDaniel umprofeti emendaweni engcwele ofundayo makaqaphele. Ngizothi-ke kini bazalwane, soon and very soon nizobona umhlaba uyakolapsa. Nkosi yami, uyakolapsa umhlaba njoba nizwa lezi zimpi ezilawo phesheya,
besibuka iGaza 2025 bekulwa iIsrael elwa neGaza, impi yaqala ngo-October 2025. Sacabanga ukuthi hayi mayikhuzeka mhlawumbe iyancipha, kanti sithi kukhulu luyanyelela luyeza. Namhlanje sibona yonke into malithi iBhayibheli akukho okufihliwe bazalwane ongayi kwambulwa. Konke okufihlekile-ke kuzokwambulwa. Wawungazi ukuthi sinezikhulu eziningi zobuholi bamaphoyisa namhlanje they are in prison. Mawuza ukuthi benzeni uvele uphelelwe amazwi, ungazi ukuthi uzokwenza njani, uzotrust ubani makunje, ngoba isizwe umhlaba manje kuyabonakala ukuthi ubheke phansi. Sibona lokho-ke bazalwane, naye ikhomishana kaMadlanga ebhizi epeketula yonke into bazalwane. Kodwa-ke ngifisa ukusho bazalwane ukuthi njengamanje izwe lase-Iran is one of the richest countries in the world. I-Iran ibizwa kuthiwa yi-Persia in the past. Ubonile-ke ukuthi kwenzakalani. Israel together with America bavele bahlasela ngempi endala. Kodwa le nto uma uyibuka isuka emuva le ngesikhathi kulu Israel neGaza. Bathi-ke lo baba okuthiwa u-Ali Ayatollah Ali Khamenei wase-Iran, i-supreme leader yase-Islamic Republic yase-Iran, uyena-ke wayesupply iGaza ngey'khali ukuthi ibele no-Israel. So now the Israel, when the war broke out, the Israel together with America, they are now formed what you call a joint force ukuthi balwe nani, baqonde ngqo ku-Iran. Bemshayiswa yilokho ukuthi khumbula ukuthi wena wenzeni kithi. So-ke Iran-ke vele izwe licebe kakhulu ngendaba zikapetroli. Kune passage ekhona lapha ebizwa kuthiwa i-Strait of Hormuz. Le ndawo wonke amazwe adlula khona uma ehambela e-Afrika nakwezinye indawo ezakhelene mayehweba emhlabeni wonke jikelele, adlula lesa Strait of Hormuz. So ngesimomenti i-Iran ibloka lesa Strait of Hormuz, ikhona kokudala ukuthi-ke nathi sishayeke singama-South Africans, nothi thina sodwa kodwa namanye amazwe ashayekile kakhulu, no-America ngoba phela bakwazi ukuhambisa umkhiqizo wabo emazweni ase-Afrika nasemazweni amanye. Ublokheke yonke into manje. As a result baze babulala-ke uKhamenei. What does it mean bazalwane? Kusho ukuthi-ke njengoba upetrol unyuka nje, uyabona nje ukuthi sidonsa ngodizili manje. Njengoba unyukile upetrol nje ububiza 26 rand, sakhala sacabanga ukuthi khona uhulumeni azokwenza, wagoqa izandla wabukela. Udizili wakhuphuka wayi 28 rand kwezinye indawo. Namhlanje udizili upetrol is 26 rand, from 22 rand is 26 rand. Now diesel is 33 rand per liter. Uyabona-ke ukuthi-ke and usazokhuphuka. Bathe uyakhuphuka vele uyogcina uza la ko-40 something rand. Uyabona-ke ukuthi-ke uya ko-50%, ilitha soyithenga ngo-50 rand. Uyabona ukuthi manje akusezukuhambeka. Kuzohamba kanjani abantu? What does it mean? This is symbolizing i-famine. Ngoba people ngeke bekwaba amandla ukuba ne-access ey'ndaweni eyisemadolobheni bofuna usizo abagulakho, bazothi baqasha imoto, uthola imoto esuka noma esikhawini ize empangeni kuthiwa bafuna 1,500. Uyabona ukuthi kuzoba nzima, ivele imali ingekho. But ngenxa ukuthi kobe kugulwa la ekhaya uyophoqeleka ukuthi udayise ngisho inkomo noma udayise noma imbuzi egcekeni, ukuze ma unembuzi noma unenkomo, ma unemali uyokhipha leyo mali ozoyikhipha uze for sake ukuthi kusizakala umuntu wakini, thothi naye lo muntu afikele angasizakali. So kucwile yonke into. Amazwi-ke ama-world powers, amazwe anamandla njengo-Russia, umnotho wabo kuthiwa nawo uyasinka, uyacwila. Ne-China nawo uyacwila umnotho wabo. Ungakho ungaboni ngathi babamba iqhaza elikhulu lapha e-Iran ngoba nabo isimo siyababhedela bazalwane. Izothi-ke kini bazalwane, inkolo le strong enamandla kodwa ngesikhona ukuthi inkolo eyiqiniso, inkolo ye-Islamic religion, inkolo yama-Muslim is collapsing. Uma ucheck-a kahle izindawo uyalandela ubona ukuthi uNkulunkulu uJesu Kristu ungena ngehlombe ku-Islamic religion, ushintsha ingane ezincane zidela imizi yazo, ushintsha amakhosikazi, ushintsha obaba, athi uJesu ababaleke kulelizwe ngoba ngeke besakwazi ukuphila sema sibemukele bazobabulala. Bebaleke kuma hiding places,
beyomemezela ukuthi uJesu wenzeni. So abantu abaningi baphenduke sebeze ubufakazi kwalabo bantu. So uNkulunkulu is moving bazalwane. Abantu bahlahlekelwa amakhosikazi abo nezingane zabo, abantu balahlekelwa babo, kodwa balekela ukuphila kwabo uNkulunkulu unenjongo yokuthi noma bebaleka bazotshela abantu umhlaba wonke ukuthi uJesu wenzeni. For that reason ke ivangeli liyashunyayela njengoba kwenzeka ngesikhathi lithi iBhayibheli akukho lutho olwenzakala ungaze kwenzeke ngemuva. Ngesikhathi saseJerusalema abapostoli ababalekanga basuka ngeJerusalema, kodwa le 3000 yaphendula ngesikhathi sikaPetros yona yabaleka sakazeka umhlaba wonke. Uje belahle bephuca imizi yabo, bephica amabhizinisi abo, bephuma nje bengenalutho, kodwa uNkulunkulu wayebabukela okuhle bazalwane. Manje ke namhlanje na ke kwenzeka same thing bazalwane. Niyayibona ichaos eyenzeka eSouth Africa. Yabona nje njobe siqalile la eKZN izothi siye eGauteng iyobe isumlilo ongasakwazi ukucontroleka, iyothi sabalala kwamanye ama-provinces iyobe isiqedile bazalwane. Chaos, issue of orders, shops will be shut down, famine will follow. Ngesikhathi kuzindlala ke ezweni bazalwane, uJesu usixwayisile wathi akutshelwa abantu, ukhuluma phesheya, ukhuluma eKZN, ukhuluma endaweni zonke bazalwane, uthi uNkulunkulu akulinywe umhlaba ukuze kuthi ngesikhathi kuvalwa izitolo izingane zikwazi ukuba khona nento ezongena esiswini bazalwane, ngoba izitolo izovalwa. Makuvalwa izitolo abantu likely ukuthi baluthe bethathe khona lokho kuseyitolo. Uma bekuthatha izitolo ke sakwazi ukuphinde supply ukudla, ngoba ziyothi hayi so supplyani ngoba phela vele nakho nokudla kuyathathwa. So ukuthi uJesu kasihlome sibe nama rice emakhaya, sibe no flour, sibe ne honey uju lezinyosi, sibe ne salt, sibe ne coconut oil, sibe ne beans ubhontshisi. Uthi lezi zinto ziyakwazi ukuhlala isikhathi eside, njenge rice nje liyakwazi ukuhlala close to 40 years lingaboli. Ulifaka ama bay leaves ziyakwazi ukuhlala bazalwane. Uma une honey uyokwazi lokhu kudla uJesu akubele ku basic. Well, you can have other foods, kodwa lokhu nje ubasic ngoba kuyakwazi ukuhlala for a very long time. So ke ngizothi ke kini ke bazalwane, kuzoba khona isikhathi la kufanele sibalekele khona kuma hiding camps la ofanele sicashe khona abazalwane, where we'll have to fast and pray. Ngiyadabuka ukuthi kunabazalwane ababalekela ifasting, abadla njalo, badla breakfast, i-breakfast, i-lunch, i-supper daily, badla begcwala iplate ukuthi mase kufika lesi sikhathi uyokwenza njani. Ngizothi ke kini bazalwane, lento eyenzeka kubazalwane bakudala, now it is coming back to our generation. Iyenzeka siyayibona abazalwane, ikhona isifikile. Uyathanda awuthandi uzohlupheka. OPolycarp ebabehlukaniswa nomndeni wabo behambisa ibanga elide sebebadala, behlushwa befike phambili, bekhathele benjalo, befike befakwe amafutha la emaphepheni, befakela eminweni yabo, bese beshiswa, bezisa ubuhlungu, bethosharishwa, egcineni kosuku benqunywa amakhanda. Osimfrosa behlaliswe ezihlalweni ezazivutha umlilo bazalwane, bezisa ubuhlungu, kodwa uJesu abazange beze bamphike. Ngizosho ukuthi that time has come bazalwane, uzele manje uNkulunkulu kuzohlukanisa ishaft from the weeds. Kukhishwa manje ukhishwa inkunzi emakonyaneni bazalwane, ukhishwa inkunzi emakonyaneni. Kodwa uthi uJesu, uma abantu bami, iziKronike zesibili chapter 7 verse 14 and 13, uthi uma abantu bami ababizwa ngegama lami bephenduka, bezithoba, bevuma izono zabo, mina uNkulunkulu ngiyoza ezulwini ngithathelele ukona kwabo. Uthi ke uFirst Chronicles chapter 20 verse 9 and 12, uma sehlelwa indlala, ukufa, isifo, siyokuma kule ndlu sikhale kuwe Jehova, wena uyakusizwa. Ngizothi ke kini bazalwane, uqhamuka impi ngaphesheya kolwandle, ama-Aram ayohlasela isizwe sikaNkulunkulu uIsrael. Uyafika umbiko kuJehoshaphat, uyakhala kuJehova uthi ngiyokwenza njani inkulunkulu nabantu bami ngenxa lesi sixuku esihlaselayo. Kuyezwakala ukuthi sebesukile bawolulanda beza ngenene basihlasela. Uthi ke asazi inkosi ukuthi isenze njani. Uthi kodwa
ithemba lethu likuwe, amehlo ethu akuwe ukuthi Jehova usisize. Ngizothi sengivala abazalwane kunale ndaba le ekuJeremiah chapter 7 verse 16. Uthi uNkulunkulu kuleyo ndaba verse 16, chapter 7 verse 16. uNkulunkulu ukhuluma indaba ukuthi ke abazalwane abantu abazosinda, abantu abalalele iphimbo likaNkulunkulu. Jeremiah 22 verse 21 uthi ngakhuluma kuwe usenenhlahla wena wathi awuzwa. Uthi uNkulunkulu lokhu kuyindlela yakhe asebusheni bakho lokuthi awulizwa izwi likaNkulunkulu. Bese uthi uJob 33 verse 12 athi uNkulunkulu ukhuluma yena kabili abantu benganaki lapho belele emacansini befikele ubuthongo omzimba, akhuluma omdala wensuku. Namhlanje uNkulunkulu bazalwane kubuyela esikhathi sikaNoah, sikaGenesis chapter 6 noGenesis chapter 7, la uNkulunkulu wakhuluma noNoah ukuthi akabemezele emhlabeni wonke ukuthi abantu abeze kuzokwakhiwa i-ark, kuzokwakhiwa i-ark, abantu abaphenduke bezokwakha i-ark. Abantu bahleka usulu bathi thina sashadisa ingane zethu, abanye bathi ingane zethu zisafunda esikoleni siyazihlola, abanye bathi ngithengile inkabi ngisayilima ukuthi ilima kanjani. Abanye stated a lot of reasons bazalwane kuNoah, but never fought them. Kodwa walalela uNkulunkulu waqoqa gather material kube kwakhiwe i-ark. Thema siyakhiwa umkhumbi bazalwane, wathi uNkulunkulu ke ngena ke Noah, wangena uNoah emkhunjini namadodana akhe amathathu labakhosikazi amathathu, noNoah nenkosikazi yakhe bewu-8. Bakhala, bafika abantu bazonokha emkhunjini. Wathi imvula mayina, baqala bathi hayi le mvula siyijwayele, uNkulunkulu usinikeza imvula sikwazi ukulima. Yahamba izinsuku, yaqina imvula for 40 days lina day and night. Yavaleka imkhumbi, yavaleka imfula, kwavukwa amabridge, baqala bakhuphuka ey'ntabeni, afika amanzi ey'ntabeni. Kwabonakala ukuthi abantu noma bekhala athi umuntu Noah ngivulele, mina ngizala umama wakho, mina ngumzala wakho, mina ngumalume wakho, ngivulele. Noah wathi Noah ikhiya zikho kwimizi uNkulunkulu. Namhlanje into ebuhlungu bazalwane ukuthi abantu abangazange bamamukela uJesu njengenkosi nomsindisi bayafuna ukuphenduka, kodwa amandla okuphenduka awekho. Uthi ke uNkulunkulu encwadini yama 2 Kings chapter 19 verse 3 uthi abantwana sebefikile ekuzalweni kodwa amandla okubelethwa awekho. Uyambona umama noma umakoti oshadile ethi uyesibhedlela uyoteta, sekufika isikhathi sakhe sokuthi atete umntwana, fanele aphushe ingane iphume natural, kodwa athi kudokotela, doctor amandla aphelile. Udokotela athathe owesifazane amfake theater, afika amsike ngomese ezizale senomthungu ukuthi kubuhlungu kangakanani. Namhlanje abantu bayafuna ukuphenduka, babetshelwa kuthiwa phendukani. Banye bathi saqoqa imali sakhe business, saqoqa imali senze ukuthi nokuthi. Ngifisa ukusho-ke bazalwane ukuthi sengivala le mali oyiqongelele ebhenki engabe usupport ngawo umsebenzi kaNkulunkulu izofreeza isebhenki. Uthi kodwa uyayifuna ikhiphe ngoba usofanele kumukele ini ichip, which is the mark of the beast. Iyona ndlela ukuzoyikhipha ngayo, usukhala izinyembezi, usuyithola imali but ngeke ikusize. Uzothi mawufa uye kulahleni kwengona phakade esihogweni. Ngizothi ke bazalwane, watch out, phaphamani, isikhathi siphelile. Ukujabula nokuthokoza nokuthula kuphelile emhlabeni. Abantu isikhathi sokuthi bamncenge uNkulunkulu, njengoba these days kwenzeka njalo, kuhlangana 50,000 eJerusalem. AmaJuda kwa-Israel bahlangana manje bazonxusa uNkulunkulu ukuthi athi have mercy on them. And uNkulunkulu ngeke asiyekelele isizwe sakhe uma sizilahla amathamba, sizilahla umfudlana siza kuye. Kodwa uNkulunkulu ufuna abantu abazokhala kuye bazalwane. Ngeke lento ivele izenzeke nje automatically, kodwa idinga abantu abazokhala uNkulunkulu, bamfuna uNkulunkulu ngabe basana ukumthola yini. Uthi ke uIsaiah, mfuneni uJehova esena ukutholwa, omubi makashinda indlela yakhe abuyele kuJehova uyoba nomusa kuye. Ngalawo mazwi bazalwane ngithi kini uNkulunkulu abe nani nisazolala, kodwa ngithi kini lalani, lalani bazalwane, kodwa nilale niqwashile, nivuke nikhuleke ngezikhathi ezimenyezelwe, u6, u9, u12, u3 ekseni, no6 ekseni, no3 ntathakusa. Nikhuleke bazalwane, sinxusa uNkulunkulu. uNkulunkulu uyancengwa, uyancenga uNkulunkulu bazalwane. Ungakusho konke ukuthandakho
kodwa engushokho ukuthi kini ukuthi uNkulunkulu uyancenga. Uma ungamncengi izwi likaNkulunkulu, uyena obona ukuthi wenzani ngawe wena muntu wasemhlabeni, okwakho ukuncenga ukuthi uNkosi have mercy on us. Nanti usizi lohlelo umhlaba abazalwane. Niyabona nani ukuthi konakele. Abantu ngesikhathi babe bayakhala, abantu ngasikhathi beqhela kakhulu uNkulunkulu, benza yonke into abayithandaka edabukisayo esabisayo. Lithi iBhayibheli okumangalisayo nokuJeremiya 5:8 uthi okumangalisayo nokwesabekayo kuyeziwe ezweni abantu bakuthanda kanjalo. Bese kodwa niyokwenza njani ekupheleni? May God bless you all. Baba ngiyabonga egameni likaJesu waseNazaretha inkosi yethu. Uyinkosi wena, ufanele ukubongwa nodumo lungolwakho. Egameni likaJesu Christ inkosi. Amen. My number is 083 975 2824. May God bless you all. Mayithola le video idlule iVN yami idlulisele nakwabanye bazalwane. uNkulunkulu abe nani. Amen.